Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Welcome and welcome back to Real Estate YouTube channel. Ni buri mushya kandi subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi. Like, share your comments, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu. YouTube channel yanyu dufite n'izindi platforms wadusangaho kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina namwe dukoresha ni Rubavu Real Estate. Mugende mudufollowing, muduhe ibitekerezo ndetse mukuri na subscribe. Hano nshimira n'abantu mwese mwakanze subscribe, mwarakoze cyane. Turi mu murenge wa Rubavu, akagari ka Byahi, mu Kibaya. Tuhabazaniye ikibanza. Ni ikibanza gifite metero kare 250. Ni ikibanza kiri muri quartier nziza iri kubakwamo nandi makadastre meza, ndetse ngira ngo murabona kuri ekran yanyu kari VIP neighborhood. Na ahantu heza, aha mubona ndi mu muhanda uri ruhande neza rw'ikibanza. Ni minota 3 yonyine kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Ikibanza cyacu ni iki ngiki, ngiye kuhabereka. Ikibanza cyacu nkuko nabibabwiye gifite metero kare 250, kiri hagati y'amazu. Iki kibanza kikaba kiri ahantu heza cyane. Zoning area ni R1, tukuhatangira $20,000,000. Ushaka kuhagura, ushaka kuhasura, visite n'ubuntu, nicyo kintu nkwibutsa, ngwino tuhakugeze mu bambere. Wanyura kuri iyo nimero ubona kuri ekran yawe ukatubona, ushaka kudusanga ahantu dukorera. Dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu nyubako izwi nka etage kwa Habibu, dukorera muri floor ya mbere. Ibyangombwa birahari, ugura tukarwa mutation, iyi ni sure deal, ngwino tuhakwihere, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo byose kugera birangiye. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.